isihloko sethu se-camp meeting sivumelene ukuba sithi uKristu ngaphi? uKristu ngaphi? Ethabanikelini. Selikhathele. Lisesekhona. Right. So ke ngizafunda indinyana ibenye. Ngizafunda indinyana ibenye ukuba sikhuthazane ngale indaba. uKristu esethabanikelini. Isahluko sika 24 encwadini kaExodus ikho lapho sizafunda khona. Isahluko ngesikabani? Sika 24 encwadini kaExodus. Lithi lona ilizwi lenkosi. uNkulunkulu wathi kuMose, khwela uze enkosini wena kanye lo-Aroni noNadabu no-Abihu labalisa bako-Israyeli abangama-70 lingikhonze likhathana. nguMose yedwa ozasondela enkosini, kodwa bona kabayikusondela, labantu bonke kabayikukhwela kanye laye. uMose wabatshela abantu bonke amazwi enkosi lezahlulelo zonke. Bonke abantu baphendula ngalizwi linye bathi, sizakwenza konke amazwi inkosi ewakhulume kithi. uMose waseloba wonke amazwi enkosi. Wavuka ekuseni wakha i-altari phezu kwentaba kanye lensika zokukhonzela ezili-12 ezilingana lezizwe zako-Israyeli. Wathuma insizwa kubantu bako-Israyeli ukuba zinikele umnikelo wokutshiswa, zihlabele inkosi imihlatshelo yokuthula yezinkabi. uMose wathatha ingxenye yegazi wathela emiganwini, lengxenye wayikhaphazela e-altareni. Wathatha incwadi yesivumelwano wayibhala labo phambi kwabantu, bathi, inkosi ekutshiloyo siza kukwenza. uMose wasesenyuka waya entabeni elo-Aroni, elo-Joshua. iBhayibhili ke lapha liyasivezela umfanekiso wentaba yeSinayi. Lapho uNkulunkulu athi wozani khona kwakuyintaba yeSinayi. Kulesi sahluko ithabanikeli lalingakabi lalingakabi khona, ngoba kusahluko esilandelayo uThixo yikho lapho athi ngenzelani ini ithabanikela. ngitsho kodwa ithabanikeli lalikhona ngeyinye indlela. Intaba yaseSinayi iletha umfanekiso wethabanikeli ngendlela etshiyeneyo. Phansi laphayana benza umhlatshelo, kwakuliguma laphandle kumbe ithente lomhlangano, lapho abadala lo-Aroni noNadabu no-Abihu abakhwela khona kwaba yindawo engcwele. Lapho uMose loJoshua abenyukela khona ukuya enkosini kwaba yindawo engcwele enqongweni yontaba. Kodwa isikho lapho engifuna ukubana ngigxilise khona imikhumbulo, ngifuna ukubana linanzelele abalingiswa abathathu ababona uNkulunkulu. Xa ungafunda isahluko sona lesi esika 24 uzathola ukubana u-Aroni loNadabu lo-Abihu babona ubuso benkosi. Nxa ufunda iBhayibhili liyakutshela ukuthi bambona indlela ayiyona. Ngisebenzisa ibala lithi ubuso benkosi ngoba uNkulunkulu babengeke bambona ubuso ngobuso, kodwa kule ndlela aziveza ngayo kusahluko ngesika 24. Kodwa uhlupho lalawo madoda omathathu abona uNkulunkulu, amathathu isiphetho sabo sahamba kubi, enye isiphetho sayo saphose sahamba kubi. Indoda yokuqala ngu-Aroni owabona ubuso bukaNkulunkulu wenzela u-Israyeli ithole. Kungenzakala ukubana
wena obone ubuso bukaThixo waphatha izitha zikaJehova waba lengcenye emsebenzini kaNkulunkulu wabizwa ngegama likaJehova sekumele ukubana uphakamise isiphambano ubumbele abantu ithole ubase lapho bangamelanga baye khona kule sahluko sika 32 bathi bona sifuna ukubana usenzele ithole eliza kusithungamela sihambe siye phambili kodwa ungaya encwadini kaManani bathi bona sifuna ukubuyela eGibhithe kukhanya babengani bafuna ukubuyela eGibhithe babengafuni ukuya ezweni laseKhenani so kungenzakala ukubana wena ohlangane noJehova waba nobudlelwano noJehova uphinde ulahleke ngakho-ke bambisisa uma uKristu esethabanikelini ungaphindi ulahleke uphinde ubeke ithole phambi kwabantwana bakaIsrayeli abantu laba bakhambile ekhaya sengingedwa likhona yini na amadoda lawa amanye alandelayo uNadabu lo-Abihu kusahluko sika 10 encwadini kaLevi iBhayibheli lithi lona kuvesi ngelika1 bangena ethempelini base besokha umlilo bafaka umlilo ongayisiwo empepheni bawuthisa lo mlilo uNkulunkulu wacunuka uNkulunkulu kasazange alinde isikhathi eside kodwa uNkulunkulu akwenzayo wahle waqedelana labo khona lapho ngoba babeze ethabanikelini lomlilo ongayisiwo zihlobo zami ezithandekayo ungeze ethabanikelini lomlilo ongayisiwo abanye bayeza lamakhondomu eqhamu likaJehova ungeze ethabanikelini lomlilo ongayisiwo abanye bayeza lezinto zokuchela emthabanikelini likaThixo abanye bayeza lejefu yokuzobulalana ethabanikelini likaThixo abanye bayeza lezinto ezithile bakhokha umlilo ongayisiwo nilapho ukumemezela namhlanje ukuba uKristu usendaweni yakhe engcwele uma esendaweni engcwele nanzelela ukuba umlilo owulethayo phambi kwesihlalo sikaThixo umlilo ofaneleyo sikhoneni naso zami ezithandekayo uJoshua wenelisa ukubana ayefika ezweni lesithembiso ngoba kaphambukanga endleleni kaThixo uAaroni waba lenkinga ngokufaka ithole phambi kwesihlalo sikaThixo kepha wayembonile uNkulunkulu uNadabu lo-Abihu bachabalaliswa nguJehova ngokukhokha umlilo ongawisiwo balumathisa izinto ezazivelela endaweni engayisiyo uThixo wacunuka angikwazi ukuyini okusesikhwameni sakho okungayisikho kukaThixo ngike ngaxoxela abantu sisetholotsho ngale ukuba omunye umfundisi wathi yena esengcwaba wathi uyehlisa ibhokisi abantwana bathi mana mfundisi kulento esifuna ukubana siyenze uma umuntu ayengcwaba wayengumdikoni omkhulu kakhulu wathi kulento esifuna ukubana siyenze wathi kuyini hayi mana mfundisi base beqhakha la kwakulento ethuthumayo ayeyithandele yiyo ayehamba elayo yitho ethwele izitha zikaThixo masingakhokhi umlilo ongayisiwo inkomo masingeqi ezingamelanga sikweqe singatabi abantwana yikukhokha umlilo ongayisiwo singathumiseli singenzi zonke leziyana izinto kuyini okusezinkalweni zethu inkalo zethu kasingabotshwa ngezigqizo kodwa kasibotshwe ngevangeli likaThixo ngoba nguye osivikelayo bayaphela abamesabayo uJehova bazafana nentaba yaseZiyoni engeke yanyikinywa kababambeleli kokunye bazi igama likaJehova ngoba igama likaJehova liyinqaba yokulinda bonke babalekela kuyo ngoba yena unamandla okukhulula singabi nguNadabu singabi nguAaroni singabi nguAbihu singakhokhi imlilo engayisiyo ngoba uJehova usendaweni yakhe engcwele ngalamazwi ngithanda ukuvula umhlangano